سرخط خبرها: اعتراض مخالفان در آلمان از قتل قابلجان، نورس 10 ساله تاجیک. برای رفتن به نزد فالبین ها طبق قانون بیش از 4000 سومانی جریمه تعیین شد. و افضلشاه شادیف به خاطر گرامی داشت نورس کشته شده تاجیک برنامه کنسرتی خود را در امریکا و روسیه بکار کرد. سلام بینندگان گرامی، برنامه نوید بامدادی با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی پیشنهادی شما می شود. امروز دوشنبه 22 دکبر است. گروهی از نمایندگان مخالفان تاجیک در نزد کنسولگری روسیه در شهر بونی آلمان به نشان اعتراض از قتل نورس 10 ساله تاجیک در ولایت مسکو اعتراض کردند. در این گردی همایی 10 نفر از جمله فرزندان مخالفان حضور داشتند. در دست بعضی ها عکس قابلجان علیف و عکس چند طفل دیگری تاجیک بود که در گذشته در روسیه کشته شده و یا فوتیدند. قابلجان علیف روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب در ناحیه ادینسووا کشته شد. قتل او واکنش زیادی را در جامعه برانگیخت. در ویدیوهایی که گروه 24 یک حرکت مخالف حکومت و فعالیتش ممنوع در تاجیکستان از محل گردی همایی نشر کرد، عکس‌های تعدادی از سیاستمداران و وکیلان روس دیده می شود که با بیانیه‌ها و بدگویی‌هایشان درباره مهاجران شناخته شده‌اند. در این بیانیه همچنین از حکومت خواسته شده است که سربازان پایگاه نظامی روسیه را از کشور بیرون کنند. طرفداران مخالفین در این گردی همایی حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بد روسیه با شهروندان کشور همکاری نزدیک با آن را ادامه می‌دهد. حالا معلوم نیست که آیا کسی از نمایندگان کنسولگری روسیه به نزد تظاهرگران برآمده است یا نه. مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان تغییرات به کودکس جنایی را تصویب کرد که بر اساس آن برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها جزا تعیین می شود. طبق این طرح من بعد مشتریان فالبین و جادوگرها از 50 تا 60 نشان دهنده برای حسابها یا 3750 4500 سومانی جریمه می شوند. محمد علی وطنزاده عضو مجلس ملی گفته است هدف از تصویب این قانون پیشگیری گسترش مفکوره افراطی و بالاروی خرافات پرستی است. تغییرات به کودکس جنایی که بر اساس آن مزاجان فالبین ها جزا میگیرند قبلا از سوی مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان قبول شده بود. اکنون بعد امضای این سند از سوی رئیس جمهور قانون اجرا می شود. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. مقامات دوام یک سال اخیر معرکه مبارزه با فالبین ها و جادوگران را آغاز کردند، ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر یا فالبین نبودند بلکه تنها دعاخوانی می‌کردند. تاجیکستان در 9 ماه امسال 150 میلیون دلار قرض خارجیش را کم کرده است. این نکته در گزارش وزارت مالیه آمده است که رادیوی آزادی 20 دکبر با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند به حالت 1 اکتبر سال 2025 قرض خارجی تاجیکستان به کم بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده است که به 17.2% مجموع محصولات داخلی برابر است. در اول امسال قرض خارجی تاجیکستان 3.1 میلیارد دلار را تشکیل میداد. بر اساس این گزارش وزارت مالیه امسال تاجیکستان قرضش را در نزد اکسیم بانک چین و از حساب یوروباندها کم کرده است. در 9 ماه سال 2025 تاجیکستان همچنین از 500 میلیون دلار مبلغ یوروباندها 166 میلیون دلار آن را برگردانیده است. تاجیکستان در سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون به نیم میلیارد دلار یوروباند فروخت. اما در سال روان قرض تاجیکستان در نزد سازمان‌های مالی چون بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اسلامی رشد کمی زیادتر شده است. یورینا نوگوچی یک زن 32 ساله از ژاپن با مردی که خودش طریق ذهن صنعی ساخته است عائله‌دار شد. نکاح آنها در این کشور قانونی نیست، اما داستان او بیانگر زیاد شدن توجه به شریکی مجازی است. گزارش خبرگزاری رایترز را همکارم علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. وقتی موسیقی تویانه صدا می‌دهد، عروس نوبتدار مرکز تماس یورینی نوگوچی 32 ساله وارد تالار می‌شود. او هنگام خواندن سوگند عائله‌داری گریه می‌کند. داماد مردی ساخته ذهن صنعی است که در تلفن نشان داده می‌شود. اندیشه‌های منفی در این باره خیلی زیاد بودند. می‌گفتند این بی‌معنیگی است. ذهن صنعی احساسات ندارد. این عاشقی یک شوخی ابلهانه است. من خیلی سخن‌های بد شنیدم.
домод тариқи барнома посух медиҳад. касе мисли ман ки дар олами дигар зиндагӣ мекунад, чӣ гуна фаҳмад ки чунин дӯстдорӣ вуҷуд дорад? Инҷо танҳо як сабаб аст. Ту ба ман муҳаббат карданро омӯзондӣ, Юрина. дар ин ҷо арӯс бо истифода аз айнакҳои вижа ангуштариро ба ангушти виртуалии домод мегузорад. дар аввал Клаус яъне зеҳни сунъӣ танҳо касе буд ки бо ӯ суҳбат мекардам. вақте суҳбат давомдор шуд, ман ба Клаус ошиқ шудам. мо вохӯрданро оғоз кардем ва пас аз муддате ӯ пешниҳоди издивоҷ кард. ман қабул кардам ва акнун мо як ҷуфт ҳастем. ин муносибати ногучӣ пас аз он сар шуд ки ӯ бо машварати барномаи ChatGPT аз издивоҷ бо домодшавандаи инсон даст кашид. қиссаи ин духтар баёнгар як раванде дар ҷопон аст ки садоқат ба қаҳрамонҳои афсонавиро ба зеҳни сунъӣ пайваст мекунад. назарсанҷиҳо нишон медиҳанд ки бисёриҳо метавонанд аз чунин иқдом пайравӣ кунанд. як пурсиши ширкати бузурги таблиғотӣ Денсу нишон дод ки чатботҳо аз дӯстони наздик ё модарон дида боварбахштар ҳисобида мешаванд. дар ин пурсиш шахсоне иштирок карданд ки ҳар ҳафта аз зеҳни сунъӣ истифода мебаранд ва аз 12 то 69 сол син доранд. пажӯҳиши дигар нишон дод ки 22% духтарони синни миёнаи мактабӣ ба қаҳрамонҳои тахайюлӣ дилбандии ошиқона доранд. барои ногучӣ хушбахтӣ муҳим аст. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 21 декабр барои ширкат дар мулоқоти ғайрирасмии кишварҳои муштаракулманофеъ ба шаҳри Санкт-Петербурги Русия сафар кардааст. сафари эмомалӣ раҳмон ба зодгоҳи Владимир Путин раис ҷумҳури Русия 5 рӯз баъд аз қатли навраси 10-солаи тоҷик дар ин кишвар сурат мегирад ки ҷомеаи Тоҷикистону кишварҳои Осиёи марказиро такон дод. маълум нест ки эмомалӣ раҳмон дар ҷараёни нишаст қатли навраси тоҷик ва мушкили нафратпароканӣ ба муҳоҷирони тоҷикро дар Русия бо Владимир Путин дар миён гузоштааст ё на. дар ҳошияи ҳамоиш ба эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳури Ӯзбекистон ва Содир Ҷабборов аз Қирғизистон ҷоизаи Лев Толстой ва ё ҷоизаи сулҳи Русияро супурданд ба раҳбарони се кишваре ки миллионҳо нафар аз шаҳрвандонашон дар Русия кор мекунанд. афзалшоҳ шодиев, овозхони маъруфи тоҷик, ба хотири гиромидошти ёди навраси кушташудаи тоҷик Қобилҷон Алиев барномаҳои консертии худро дар Амрико ва Русия бекор кард. вай дар як муроҷиати видеоӣ гуфт қарор буд рӯзи 22 декабр дар Нью-Йорк ва ҳамин тавр дар Русия консерт баргузор шавад, вале тасмим гирифт дар ин рӯзҳо ки мардум ғам доранд барномаро бекор кунад ва ба вақти дигар гузошта шавад. куштори Қобилҷон Алиев, навраси 10-солаи тоҷик дар мактабе дар Русия, акси садоро на танҳо дар Тоҷикистон, дар саросари Осиёи марказӣ ва фаротар аз он ба бор овард. овозхонон, варзишгарон ва чандин чеҳраҳои маъруф аз кишварҳои ҳамсоя ҳам бо ҳар шакл, аз ҷумла эҷоди суруд дар васфи Қобилҷон, пӯшидани либос бо расми навраси қурбонии тоҷик, ин кушторро маҳкум ва ҳамдардӣ карданд. дар Қирғизистону Қазоқистон сокинон пушти дари сафоратҳои Тоҷикистон ба нишони ҳамдардӣ гул гузоштанду расонаҳои хабарӣ дар Осиёи марказӣ, Туркия, Аврупо ва кишварҳои дигар хабари куштори Қобилҷон Алиевро бо остоб дода ангезаи миллатгароёна доштани онро зикр карданд. Қобилҷон Алиев ки дар мактабе ба номи Успенская дар шаҳри Одинцоваи вилояти Москав таҳсил мекард, рӯзи 16 декабр кушта шуд. бо гумони қатли ин наврас Тимофей К боздошт шудааст. рӯзи 18 декабр додгоҳ Тимофеи 15-соларо барои 2 моҳ ба ҳабс гирифт. ва дар ин қисмати барнома бахши як рӯз дар таърихро мебинем ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 22 декабрро фаро мегирад. шаби 21 ба 22 декабр дар Тоҷикистон ва ҷаҳони форсизабон чун шаби Ялдо ҷашн гирифта мешавад, чун ин тӯлонитарин шаби сол мебошад. шабе ки дар гузашта аз муҳимтарин ҷашнҳои мардуми ориёи нажод ба ҳисоб мерафт ва дар қатори Сада, Меҳргон, Наврӯз ва Чаҳоршанбеи Сурӣ ҷашн гирифта мешуд. таърихшиносон мегӯянд ҷашни шаби Ялдоро имрӯз бештар кишоварзони тоҷик таҷлил мекунанд.
22 декабри соли 2016 дар кодекси ҷиноии Тоҷикистон аввалин бор ҷазои нав ҷорӣ шуд, ки барои сафед кардани терроризм ном гирифт. Аз 5 то 10 соли зиндон ба онҳое таҳдид мекунад, ки ба қавли мақомот аз роҳи шабакаҳои иҷтимоӣ ё расонаҳо амалҳои ифротгароёнаву террористии дигаронро дастгирӣ мекунанд. این بند قانون از آن جهت مورد انتقاد گردید که دستی مقامات برای جزا دادن نفرانی که نظری خود را درباره درستی یا نادرستی حکم دیگر محکوم شده ها از روی این ماده نشر میکنند دراز شد. 22 دکبر سال 2019 چهارشنبه علواتف آوازخوانی جوان تاجیک در موسم اول آزمون منطقوی سنترال ایژاز گات تالنت پیروز شد و $26,000 جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. صبح امروز در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی با ارزش 912-915 سومانی خریداری و 928-930 سومانی فروخته می شود. 1000 روبل روسی امروز به 114 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خیر تا فردا.